خباتت هوا بو پروسان کو پاراستنا زمان کردی چاوا کی در بله امجی دست که سا و توای گل خوای باشور کردستان سلاو دکن جاری بجنوب خیر هاتین سر شوان هاتین اون زانن ما پشتی سوریه که آداری شهرداری دست کرن ما دست خبات خواشی کرن راستی تحریبات دنگه که قرک پر گرانجی هیه لبلی هم خوب باورن هم گل خوب باورن هم دی برین خواه هدی درمان بکن جگلک پلان سازی مجی هنه ما پلان سازی خواه استراتژیک جی آماده کرن حاضر کرن یکیش مانجی سر زمانه اون دزانن قایم حین هاتن دست سر کرن شهرداریان کرنه دست که ایریش سر سازی زمان کرن و سازی چاند کرن سازی لخباتن جنان دکرن و دری کرن نارمانجی او بکو لهبونا ما هبونا گل ما کو زمان و چاند آوی لحوله را که کو لعوام بگره جبروی که دست که امجی لسر سازی زمان ام حزدکن جارک دین اوان سازی خواه آوا بکن و دره سر زمان کردی دیسا سر پروردایی آوی خورس آوی کو لجوان انگل کرد زمان خواه فیر ببن پیش بخن او خبات ما مداین دست بکرن اوان سازی خواه مجارک دی آوا بکن و بکن آلیه دن دا جی او طیبت جی کرشن جبر دبستان سرطایی اوان کرشان جی امیدیسا وکن ازنها خوده جبو به درجه طیبت جی ماموستین ما ام بیجنین سر زمان کردی خبات دکن و درسان بدن اوان جی امیدیسا آماده بکن یعنی هر آلی دا امی جارک دیجی زمان خودم بدر کردن چند دقیقه خودم بدر کردن دور هم دزانن کو زمان جبو همه قومیتان زمان رومت آوانه زمان حیثیت آوانه جبو مجی جبو گلی کردجی زمان مجی رومت آمیه هم ده حتی داویجی بپارزن انشالله هم ده وان خبات خوشی پیش بخن شما مشتا گلک سیاست مدارن این کرد نهاد گرتیگه دانه یعنی چه کاریگری لروشا سیاسی لباکور کردستان کریه yani tabii hunç tızanın gerek siyaset medarı mehv serukin me parlamenterin me o seruk şaredarin mehv seruk şaredarin me ve gibi dayken me yen pirekalin me yen 8 sali xal garez yani besuç ve gavi girtige handane hem tızanın ku ev pevajo ke siyasiye yani adalet hukuki revşek tüne ser talimata desladari ev havale mehatın girtin ve gavejil eksirin ne elbet azad buna vançı deste medaya eğer em yek bin em tifak bin em deste khubedin hev em bejne desladari evatet ke nehaqiye evatet ke bi adaletiye ev peşengen me bla girtige ham beder kevin em bawarın desladari jehember ve da gazi neşet gelek brawesti o havale meci azad bibin yani işbervi ki em her tim tifaka gelek kurd tifaka gelin aşti khas tifaka gelin bindest em peviz dibinin em dizanın eğer em yek bin em tifak bin em gotini xwe xasteki xwe bikin hev de kurdin ve dereyen başuriyen cihane gelin aşti khas eğer em daxaz xwe bikin yek ev havale meci demek müzik bikin azadi xwe em bawarın ev roji gelek dürninin ev hilbijartına ve daviye ev peyam jida bu em hazdikin aşti pek bed em hazdikin ku ev peşengen me yen din hatne girtin ve gave girtigehi bila azad bin ev daxaze jî gelemel sandık anda hilbijartin eda dengeke bilind ani zaman heviye me evin desradari jî guhdariya ve daxaze bike levra hevceya civaka me hevceya insanê me erdnigariya me ne şerre ne pelçûne hevceyi aştiye ke civakiye müzakereye diyaloga.